салом бинандагони арҷманди барномаҳои ахбори озодӣ, имрӯз душанбе 29 декабр аст ва ин навбат ҳам барои шумо матолиби муҳими рӯзро хулоса хоҳем кард. ин нашри барнома бо саҳми хабарнигорони озодӣ дар Тоҷикистон ва Прага омода шудааст. ҳоло бо мавзӯъҳои асосии ин нашр шинос шавед. дар шароити камбуди шадиди нирӯи барқ дар Тоҷикистон мақомот аз афзоиши 17% нархи истифодаи он барои аҳолӣ хабар медиҳанд. Дональд Трамп ва Владимир Зеленский гуфтанд дар масъалаи поён додан ба ҷанги Русия дар Украина ба созиши сулҳ бисёр наздик шуданд. дар Хуҷанд таҷлили соли нав барои ҷавонони бекор фурсате барои даромад овардааст. бобои барфӣ мешаванду ҳам бачаҳоро хурсанд мекунанд ва ҳам пул мегиранд. мо ҳамин аз соати 2 рӯз мебудем то 11 шаба. меҳнат ризқи рӯзи зиндагӣ ба. дар шароите ки сокинони рӯстаҳои Тоҷикистон аз камбуди шадиди барқ азият мешаванд, ҳукумат нархи истифода аз нирӯи барқро барои аҳолӣ ва корхонаҳо зиёд кард. бар асоси қарори ҳукумат нархномаи нав аз 1 феврали соли 2026 иҷро мешавад. мардум барои ҳар киловатт-соат чӣ қадар пул хоҳанд супурд? мулло Раҷаб Юсуфӣ дар ин бора гузориш медиҳад. нархи истифода аз нерӯи барқ дар Тоҷикистон барои аҳолӣ 17% гаронтар шуд. ба иттилои дафтари матбуоти президенти Тоҷикистон, рӯзи 29 декабр ҳукумат нархномаи нав барои барқ ва гармиро тасдиқ кард, аммо дар хабарномаи расмӣ рақами дақиқе оварда нашудааст. мақомот танҳо гуфтанд ки пардохт бар пояи нархномаи нав аз 1 феврали соли 2026 сар мешавад. ду манбаи наздик ба ширкати барқи тоҷик 29 декабр ба радиои озодӣ гуфтанд, нархи ҳар киловатт-соати барқ барои аҳолӣ ва корхонаҳо 17% зиёд хоҳад шуд. ба гуфтаи ин манобеъ, нархи ҳар киловатт барқ барои аҳолӣ аз 35,36 дирам ба 41,37 дирам боло бурда мешавад. барои корхона ва идораҳо низ арзиши барқ мутаносибан 17% боло бурда шудааст. ҳукумати Тоҷикистон бори ахир моҳи апрели соли 2025 арзиши барқро зиёд карда буд. он вақт ҳар киловатт-соат барқ барои аҳолӣ аз 30 ба 35 дирам боло бурда шуд. дафтари матбуоти президенти Тоҷикистон мегӯяд ки ҳадаф аз боло бурдани нархи барқ рушди соҳаи энергетика ва расидан ба худкифоии ширкатҳои барқи тоҷик ва шабакаҳои интиқолу тақсимоти барқ аст. сокинони Тоҷикистон мегӯянд ки об яке аз боигариҳои асосии кишвар аст ва чун бахши аъзами нерӯи барқ дар нерӯгоҳҳои обӣ тавлид мешавад, набояд нархи он бештар аз тавони молии мардум бошад. нархи барқ дар шароите боло бурда мешавад ки сокинони рӯстаҳои Тоҷикистон аз камбуди шадиди барқ азият мекашанд. феълан беш аз 70% аҳолии Тоҷикистон шабонарӯз ба ҳисоби миёна 6-7 соат барқ мегиранд. мулло Раҷаб Юсуфӣ, Барот Юсуфӣ, Озодӣ, Душанбе. Дональд Трамп раис ҷумҳури Амрико гуфт дар музокирот бо Владимир Зеленский ҳамтои Украинию дар масъалаи поён додан ба ҷанги Русия пешрафт карда ба созиши сулҳ бисёр наздик шуданд. ду раҳбар эътироф карданд ки сарнавишти минтақаи баҳсбарангези Донбасс ҳамчунон ҳал ношуда мондааст. ҳамкорам Зарангези Наврӯзшо гузориши хабаргузории Ройтерсро тақдим мекунад. раҳбарони Амрико ва Украина рӯзи 28 декабр дар осоишгоҳи Мар-а-Лагои Доналд Трамп дар аёлати Флорида гуфтугӯ доштанд. дар нишаст мавзӯъҳои асосӣ аз ҷумла кафолатҳои амниятӣ барои Украина ва қаламравҳои ишғолӣ баррасӣ шуданд. ҷаноби президент, оё шумо дар масъалаи ба истилоҳ минтақаи озоди иқтисодӣ дар Донбасс мувофиқат кардед ки чӣ гуна тақсим ва масъули он кӣ мешавад? ман инҷо калимаи созишро муносиб намешуморам. мо ба тавофуқ нарасидем, аммо ба он бисёр наздик шудем ки масъалаи бисёр бузург ва муҳим аст. Владимир Зеленский, раис ҷумҳури Украина, гуфт ҷонибҳо дар мавриди кафолатҳои амниятӣ барои Украина ба созиш расиданд. ба қавли Доналд Трамп, дар татбиқи ин масъала кишварҳои аврупоӣ 95% саҳм мегиранд. айни замон Эммануэл Макрон, президенти Фаронса, гуфт аввали моҳи январ дар Париж нишасте сурат мегирад то саҳми кишварҳои аврупоӣ дар ин замина ниҳоӣ карда шавад. пеш аз мулоқот бо Зеленский, Доналд Трамп бо Владимир Путин, раиси ҷумҳурии Русия, низ суҳбати телефонии 2 соата доштааст. Трамп ин гуфтугӯро босамар номид ва афзуд ки қасд дорад дигарбора ба ӯ занг занад.
президент Путин дар масъалаи муваффақияти Украина некхоҳиаш ро нишон дода, аз ҷумла таъмини он бо газу барқ ва дигар чизҳо бо қимати арзон. аз гуфтугӯҳои имрӯза чизҳои хубе ба даст омад. москав ҳимояташро аз музокироти Доналд Трамп баён дошт. яке аз мавзӯъҳои дигари баҳс назорати муштарак бар нирӯгоҳи атомии Запорожье будааст. Трамп изҳори умедворӣ кард, ки дар сурати эълони оташбас дар ин вилоят кори нирӯгоҳ зудтар аз сар гирифта мешавад. бо вуҷуди он ки охири ҳафта Киев мавриди ҳамлаи мушакӣ қарор гирифт, Трамп исрор дошт, ки ҳарду ҷониб барои расидан ба сулҳ ҷиддӣ ҳастанд. Владимир Зеленский таъкид кард, ки ҳар гуна созиши сулҳ бояд ҳатман дар парлумони Украина ё дар райпурсии умумӣ тасдиқ шавад. Трамп гуфт омода аст дар ин бора бо вакилони украинӣ ҳам суҳбат кунад. дар соли 2025 мо шоҳиди мулоқоти сарони кишварҳои Осиёи марказӣ бо раҳбарони қудратҳои ҷаҳонӣ будем. раҳбарони Тоҷикистон, Ӯзбекистон, Қазоқистон, Қирғизистон ва Туркманистон ҳам бо президенти Русия Владимир Путин, ҳам бо раҳбари Чин Си Ҷинпин ва ҳам бо раиси ҷумҳурии Иёлоти Муттаҳидаи Амрико Доналд Трамп дидору гуфтугӯҳо доштанд. то куҷо ин мулоқотҳо барои ояндаи ин кишварҳо ва ё самтгириҳои сиёсии онҳо таъсиргузор мешавад, назари таҳлилгаронро дар ин замина Иршод Сулаймонӣ ва Барот Юсуфӣ хулоса карданд. раҳбарони кишварҳои Осияи марказӣ ки пайваста барои маҳдуд кардани озодии дину баён ва саркӯби мухолифон танқид мешаванд, дар соли 2025 серташвиш буданд. аз як су намояндагони қудратҳои ҷаҳонӣ ба меҳмонӣ меомаданд ва аз сӯи дигар раҳбарони минтақа ба мулоқоти онҳо мерафтанд. ҳамаи ин дидору гуфтугӯҳо дар қалаби 5 ба илова 1, яъне 5 кишвари Осияи марказӣ ва давлати ҳамкор доир мешуд. яке аз чунин мулоқот моҳи ноябр дар Кохи Сафед гузашт. ҳамкорӣ накардан бо ин қудратҳои ҷаҳонию минтақаӣ ба маротиб зарари бештар дорад аз ине ки онҳо бо инҳо ҳамкорӣ доранд. бинобар ҳамин инҷо мо ба ҳам омадани манофеи ҳарду ҷонибро мебинем. таваҷҷӯҳи якбораи чанд қудрати ҷаҳонӣ нигарониҳоеро ҳам барои ба майдони рақобати онҳо табдил ёфтани минтақа ба бор овардааст. дар айни замон ба ҳам омадани чанд омил аз ҷумла ҷанги Русия дар Украина ва паёмадҳои иқтисодии он, долонҳои тиҷоратӣ ва таҳаввулоти Афғонистон Осияи марказиро дар эҷоди масири нави тиҷоратӣ қарор додааст. бале, аз назари ман ин соли боварнакардане барои раҳбарони кишварҳои Осиёи марказӣ буд ва дар ҳақиқат ин ба он пайванд мехӯрад, ки худи онҳо талошҳояшонро муттаҳид карда ва хеле фаъолона ҳамкорӣ мекунанд. аз ин рӯ ин дар воқеъ барои ҷалби таваҷҷӯҳ ба Осиёи марказӣ кӯмак кард. ман надидам, ки ҳеҷ вақти дигар ба Осиёи марказӣ чунин таваҷҷӯҳи дунё тамаркуз шуда бошад. ҳарчанд вазъи мавҷудро бештари таҳлилгарон ҳосили таҳаввулоти геополитикӣ медонанд, аз назари онҳо муҳимтарин масъала барои нигоҳ доштани фурсати пешомада ҳифзи амнiyatu собот дар ин кишварҳост. در آسیای مرکزی هرچند که قدرت‌ها به صورت مستقیم به رویارویی نمی‌پردازند، اما در هر قدم این رویارویی‌ها را می‌توان مشاهده کرد. به استعداد و به توان نخبگان حاکم آسیای مرکزی بستگی دارد که تا کجا تمام طرف‌های مهم آسیای مرکزی را می‌توانند از خود راضی نگه بدارند. توانایی کشورهای منطقه را برای نگه داشتن توازن میان قدرت‌ها کارشناسان هر گونه ارزیابی می‌کنند. از نظر آنها قزاقستان، ازبکستان چون کشورهای بزرگتر و داراتر در این زمینه موفق‌تر خواهند بود. Tajikistan and Kyrgyzstan much more dependent on Russia. кишварҳои чун Тоҷикистон ва Қирғизистон аз лиҳози иқтисодӣ ва муҳоҷират ба Русия ва Чин вобастагии бештар доранд. аз нигоҳи иқтисодӣ ва муҳоҷират тақрибан нисфи иқтисоди Тоҷикистон аз Русия вобаста аст. аз назари тиҷорат ва қарзу сармоягузорӣ ин ду кишвар бо Чин пойбандии бештар доранд. албатта ин тавоноии онҳоро дар эҷоди фазои фаротар барои нуфуз ва хостаҳояшон дар равобити берунӣ маҳдуд мекунад.
با توجه به ظرفیت‌های چون معدن‌های نادر و دالان‌های استراتژی تجارتی و نقلیاتی، موجودیت زیربناهای سرمایه‌گذاری و به خوبی موضع‌گیری کردن کشورهای منطقه در روند چند قطبی شدن جهان، حد زده می شود که آسیای مرکزی به عنوان نقطه برخورد و گفت و شنید باقی خواهد ماند. سال نو میلادی 2026 در میکوبد و برخی ساکنان تاجیکستان هم به تجلیل آن آمادگی دارند. برای یک گروه جوانان بیکار در شهر خوجند این عید بهانه برای به دست آوردن درآمد شده است. چگونه از همکاران فرزان محمدی میفهمیم. اوه نبره باباش اومدی انکوینو نومتان زه جانی باباش طالب جان قربانوف چند روز باز است که با جامعه سرخ و ریش درازی سفید در نزد عرشه سال نوی خوجند انتظار کودکان می ایستد. برای کودکان هدیه های خرد هم دارد که آنها را شاد می کند. نبره باباش انا شموه آفرین با یکتی دیگه تیامینوه انا آفرین جانی باباش آفرین. هر روز به چند ساعت میسه به این هوای خنک 5 ساعت 6 ساعت. مثل طالب جان ده ها جوان دیگر در مرکز شهر عین کار را می کنند. کودکان بسیار فرارسی سال نو را بیشتر به خاطر بابای برفی دوست می دارند که گویا از پشته های برفپوش دور برایشان تحفه می آورد. این تحفه ما می باشد در دونش کوکوروز، چیپس، چینی، شکلات ساخت می باشد برای خورسندی کودکان می باشد. هرچند نیمه ماه دکبر در مرکز خوجند قامت افراخت. باباهای برفی از آن زمان کار را آغاز کردند و تا اول سال 2026 ادامه می دهند. ما همین از ساعت 2 روز میبونیم تا 11 شب مهنت رزق روزی زندگی به کار میکنیم. قسمی از این ریش سفیدان موقتی میگویند به معرکه های سال نوی به مؤسسه های تعلیمی و خانه های مردم نیز می روند. نرخ خدمت آنها از تحفه درخواست گردیده برای کودکان وابسته است. از 10 سامان تا صدها سامانی. اول ما رو به مکتب اینترنت و بعد باشد به باغچه کودکان دعوت کردن، حتما اشتراک میکنه در آنجا خوب فعالانه آنها رو کودکان رو خرسند میکنه. در تاجیکستان که بیکاری گریبانگیر اهالی است، جوانان با استفاده از هر فرصت سعی میکنند درآمد به دست بیارند. پایان سال میلادی بابای برفی هم به آنها به قول هدیه می آورد و آن هم کاری موقتی و درآمد چند روزه برای زندگی. و یک خبر در این لحظه های برنامه، دادگاه در روسیه ازدواج قلبکی یک زن تاجیک با مرد روس را بکار کرده است. دادگاه شهر ارتیوموفسک ولایت سوردلوفسک در صحیفه تلگرامش امروز نوشت سال 2022 یک زن تاجیکستانی 34 ساله برای دریافت آسان شهروندی روسیه با مرد 39 ساله عقد نکاح بست. تحقیق دادستانی معلوم کرده است که این دو نفر هیچگاه با هم زندگی نکردند و برای همین عقد رسمیشان به اعتبار کرده شد. اسم مرد و این زن نشر نمی شود. خواهر مرد گفته است که برادرش از زن تاجیک 30,000 روبل مبلغ گرفته و عقد رسمی 6 ماه رازگی داده، ولی بعد این با کدام سبب جدا نشده است. با قرار دادگاه مرد و زن باید 1,500 روبل جریمه سپارند. این حادثه کم نظیر ازدواج ساخته یک زن تاجیک با مرد روس است که در دادگاه روسیه بکار کرده می شود. در گذشته بیشتر درباره حادثه های ازدواج های ساخته میان مردان تاجیک با زنهای روس بر عوض پول با امید تهیه قانونی سندها یا دریافت آسان شهروندی روسیه خبرها نشر شده است. برنامه اخبار آزادی به پایانش نزدیک می شود، اما خبرهای تازه را شما همیشه می توانید از سامانه azadi.org پیگیری کنید. جدا از سامانه ما در صحیفه های رادیوی آزادی در شبکه های اجتماعی اینستاگرام، تلگرام و تیک تاک و فیسبوک هم خبرها و ویدیو و عکس ها از تحولات کشور نشر می شود. شما هم می توانید از همین صحیفه ها برای برپا کردن تماس با رادیوی آزادی استفاده کنید. با رادیوی آزادی باشید و خدا نگهبان.